ene ya make say headquarters say Savior Church of Ghana. Ye wo Akyem Oseiem wo poyemante mu no. Menteme ho ase amanemu so wo hono pa bra General Superintendent Opani Abraham Adu say ene ye nipa bi abambofo ka ho bi ebo ewura ne fie bra na oni ho. De course wo ho yama ne boni akwasi azo kɔ ho etwaso. Abusuya ha Akyem Oseiem ye wo poyemante mu na Savior Church asori ena megina anui ubepie mu wa ha menteme ho ase bi ama ne homre so a enya asem kuma akra wo manfo a wa ha kire mu sa no pei ena mu hu se asrafo ena afi so aprosifo ya wo mu kra ehyen mu mruntum afa wo ho se de wo mu kopata ntokwa ato ahye wo so wa ha se wo mo se wo ne ma mfemfirifie ha and I'm so madam kase ama ne boni kwasi azo wepie mu wa ha me ne wo manfo bi edi nkomo ha san se enei senior attention no esi eboboba no wanhwa na akofa etutoto ene nipakum ena bampatam ha abra 70 no na owura Alexander Asante yeboa ya wono ya chaplain Emma Savior Hospital ye wa Akyem Oseiem ewo hobi sei ena okire mu kire nsentwefo osofo ni fie me ne osofo na tentem be kire me dan onso me nyimi personal belongings so there be me personal belongings there anya de metuma yi ni sa because ya soro kra ne asoro na enye private house. Because if you are not no, your software and casa private house and your son in there see. Into me in mano. And now on the order, west on the Namun, to not community man to go abontain. A bowra or software so, Ned Naimu. A ye or software so, any of my part to go abontain. And members no at Sassono. Church members are only in our back. Unfortunately, no, na Yapesaya Cathedral, any residence for superintendent because your software no your new residence be amano on one fear not operate as the head pastor of the church in the you say our designs in no Sunday yakra na any architect for no e kasa say sorry dan residence the design mon fambra scan so aye ho adwuma no details of the amount na on tablet so and yes to I mean to me for amount no to just here because I have not been ordered to do so but a load amount of money I dey best starting in cathedral no. But my nyakwan enwram because na police for no see omo enwram until say yetimi pam wo ma omoko wie afa me koya ade no aska na wonu so enu so ni o me kohwe ya bag no so da bonten empty akwasi azo e de amanebo yi efri Akyem Oseiem